米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O pafalutuan ita kutabang ikarayan at lemak no urib。上主是我们在困境中的盼望。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉在吉达阿米拉亚多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I ulit dusapuluh falu atfang sakapitu atusir suarsa. O icer aku, o sapatahlah aku ku tapang. Masaraucur ku falucur aku amitier I cingraan. Mapahama ningra kaku, saka dipahak kaku. O hahemaken aku cingra a rumahliu. Saan上主保佑我，卫护我，我一心信靠他，他帮助我，使我快乐。我要歌唱颂赞他。诗篇28篇7节。萨利嘎嘎奥，o pitiran nu urip ita ku kawas, saka unanu pitier ita tu kawas a lipaha ku falujo ita I karurayan at lemak. Urumasa to, o icer ita ku kawas, saka pagkatalib kita tu kapahlesan at lemak, a jirihatlay ku urib。上帝是我们的依靠，因此我们靠着主在困境中保持乐观。上帝是我们的力量，所以我们能够安然度过患难。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangau, yo ikapatusan ku urib aku I, sarujudan aku ku falujo amitier I tisonan. Ta caay tu katuler kaku. Mitliput kisu I takwanan, saka mi pahame kaku I tisonan I karurayan at lemak。上主啊，当我遭遇患难时，要忠心信靠你，我就不再沮丧。因你看顾我，所以我能够在困境中赞美你。Pakai ni I tatamanay angangan utapang di Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamer no kawas kisu，愿上帝祝福你，平安。